Ngaw ninto woti ko may kina be sibim beka na nandar ngona sindu hindi na ngona nandar wesi matino kina yan rabina kabina bukan libsar na nanding kita to may na VitiFM waka sarta lang kina na Pasifika nuni bina katingan na bukan kina ngarabi to ni tabi mataka ni moniti na indai na ikaruan ni Disemba dar santur magatalanga na yuti ni Vola laman yang bakyongo na nandaru Serekali Namaki no bebang nuni bina kakina berton nanda dorbo matatim ni biti lewe yang bitu buku ni sota-sota ni rakabi bitu kasati wuta hitiko kena mai Dubai yana HSBC Dubai 7 2024 lamai Dubai sambutuki ka surevaki na marau ngito ya vitu rarabu tu nandalinga ni wao waka wondo na dhimbi ngoon kena tambakao vinao wale wananganga tim kolini sao sangai ya viti nongu karamada ninda sa langi ni ngito ya vitu kila ikina nonda viti ailandi ni tunga na inima ratomiki tale na wawalangi nonda isala koula da tokara nioti walu na embaki au waga saraba na tale ni ngito sa kawaya ni ra niunga kimanrai ambo waga toka mai na waga rawai ninda saraba tu kakila kina mataka ni moniti na yawa ni wa ngito waga tombo ndale suba na kena taimi mbongi ni waga rawai na diwa tikibo menda saini raungai leifoi na la tale sa ngode tu noini timi ni Spain o se ngoninga moria na nomulaini karoni ngito na tombo na timi ni Amerika na wekila ngito au kaya ni chiko kena. Waka na ngunuai se nanguso mandila o New Zealandi ikatolu na laini kana kuita. Kinambongi ni Singatamu isa aunre kaunre ni wakandaroi na watawata iralango iwaranisi na mbilongori nongu ndo solia mai kike nganga kinawiti taki mai kakelere. Semifinala sa tarawa ruito tokandina ni ngono wani mbele ni rakabi o Argentina na vanongoi me vanonga auria se olaiva na ni tuini avito viti a meza i ango fika. Final level menda sana na makayani Dubai Sevens and a Ronaldo Rosawolo Kaba Namaki, Spain. Na nomu nui, please call auntie. Au luwa isala, veira nondanganga ena langi. Kerea meu sa dhabuta na edandra tokede. Ke kalawadi na dhabuti meu bosoti kerkere. Wagatilo nungu matanipeni ena dididere. Ndambe karungoda nonda yawa ni kerlele. O Jerry matana saka na kena kawitani. Rau soli sele toka o sevuloni moderndangi. Maina tini kalima kina yavitu veilonga ni masi. Na nonda tarambu tini saiteri o tamani. E na yadana na soba taumanda ko chochi. Ratu Filipe Sauturanga dhabutu maina mosi. Na baisitila ni timingo o Suliano volivoli. Aungi na masi ngaho o ilikimi torosi. Filipe Mbukayaro rui kachendi na numumbutu. Wuni wa nanduwalu dhakawa mera kanakuvo. George Mbose Raimba mangi o lewa ninuko. Yes, old is gold. That's why se nadungo. Meu atomana kadria na nanda vesa ninganga. Ni o Jerry Tuai su reide sokila. Yoane Temba sa dapotu na enama. Kawekini tamani wanokola mbuku ya maimba. Kera meu lesu ni moade sotatale. Dubai Sevens me solubuti vei vale. Me la vetinga o chisu nanda kalo maidake. Waga moade sanandriani ongo o richo wale. Ya bekem ni nando boti mai bina boleh sar Mr.Bera na Serekali mai dingo mirotiko na mataka vinaga ni kono nandaru Serekali Namaki tataka boti na kenau kila ni bunga bekem ni talitaka na nonrtu bakai tabito na darubo mai na Dubai Sevens kartu sana bakna matsartiko kin na kiana katarabai ya sabani ni bina kana VitiFM na boleh sar talangan nding ta to mai na nondaria wani Serekali bekem ni nambera to mai bagale lengi sema